Ё-моё, туғандар, сюрприз. 1 саатқа құлдап қойды. Восточный вокзалға Раменскайдан бір заказ алып келдім еле. Анан күйіп болчу да. Эки заказ берди, бала шыққан төр жағыначы. Екеуін атмен қылсам еле жауып қойбоду. Низкий приоритетіпчі. Аз эми Домодедово, аэропорт Домодедово 1700 рубльға заказ алдым Индрайверден. Ошону алып барып турайын. Ошону алып барсам ачып қалса. Дальше иштеп улантабыз. Таң атпай эле. Алттан 44 мүнөт өткөндө биякта коэффициент күйүп атса, мен колданып коюп отурам го. Ошондой экен энди. Ошибка кылдык, ит бизден кеттими? Индрайвердин апарайын эми. Шолковскийден аэропорт Домодедово алып барам. Аэропорт Домодедово келдим. Кыргыз эжем экен, таштадым аны. Эс алганы кетип атам дейт Кыргызстанга. Анан проводник алып койдум. Бул Яндекс ачтым мен. Бул заказдап келгиче. Проводникти алдык. Очередке туруп заказ менен түшүп кетейин. Бекерлер түшкүнчөчү. Синий зонага кир дейт. Хоп деп туруп синий зонага бартабыз эми. 1700 рубль келдим. Индрайвер менен. Индрайверде билесиңер, процент аз эле алат. Где-то 1,5 рубль алса керек мага. Ошонсо да 1 саат жөн эле жаткыча кыймылдап турайын дедим да. Эми бияктан бир заказ менен кетели. Оставите, наверное, мне, да? Ага. Все, пожалуйста. Спасибо. Извините, я еще не вышел. Спасибо. Пожалуйста, добро. Здоровья вам. Спасибо. Здравствуйте. Сюрприз. Котельники, да? Да. Асаным, сен кайсы партай иштейсиң дегендерге туугандар. Мен могу келечек таксопаркында иштейм, жана ошондой эле силерди чакырат элем ошол келечек таксопаркына туугандар. Келечек таксопаркы туугандар трудовой договор менен кошот, жана ошондой эле без договор да кошот. Если трудовой договор менен кошулам десеңиздер, жана ошондой эле лимитиңер түгөнүп аткан болсо, анда могу келечек таксопаркына кошулат туугандар. Трудовой договор берет. Трудовой договор алып кошулсаңыздар, парктын проценти 300 рубль жана 2% туугандар. Ошондой эле парковый самозанятый болуп иштесеңиздер, анда 1% туугандар. Жана ошондой эле самозанятый жок иштейм десеңиздер, анда 3%. Трудовой договор жок уланам десеңиздер, анда 4% туугандар. Жана ошондой эле биздин коллегаларга, таксопаркта иштеген водительдерге трудовой договор бекер туугандар. Мен трудовой договор деп коем. Путевой лист трудовой договор болуп калды го. Путевой лист бекер алсаңыздар болот туугандар. Трудовой договор бекер эмес. Паркта иштесеңиздер, бирок комиссиясын алса, трудовой договор бекер белгилеп берет. Путевой лист бекер берет туугандар. Паркка кошулган чоң иштешели. Мен да ошол келечек таксопаркта иштейм туугандар. Здесь, да? Пожалуйста. Всего доброго, до свидания. Üçüncü заказды алып келдим туугандар. Телефонго таптайнызам аркадагы машина. Сигнал берип турабы да. 13 минуттага 954 рубль келип калдык котельникке. Вокзалдын жанына. Пропускаем. Заказ бербей атат го. Ай, эшек. Ушун келат эле эртең эле чыгарып койсоң болот ну. Заказ бербей туруп калгандан кийин. Не болду экен деп диагностикага кирсең эле. Фотоконтроль селфи сурап турган болот да. Ушуну эртелек эле SMS кылып жөнөтүп сурап койсо болот да. Заказ бербей турат анан. Не бербей атат деп өзүң истеп кирсең анан. Фотоконтроль селфи деп турган болот. Жөнөтүп койдум. Жака кетип турайын анда. Котельник жака, белая дача жака. 1,48 менен короткий заказ берет.
Ал берейинчи -2 кетирбестен. Ал ушуну алып барып туруп мойра яңой окшойм. 12 минутта таштайт экенмин. Ата да акылда койбосун, а? Приоритетти көтөрүш керек болот. Так, детский тариф 12 минутта 712 рубль туугандар. Платный парковка коюп койдум машинаны. Ушул жерден заказ күтөйүн деп. Пропустить. Мына алып коелу. Так, гибкийди өчүрөйүн дагы, мойра коюн чейм. 39 минутта детский тариф менен келип калдык. 1559 рубльга. Так, пропустить. Мойра коюп койгонмун. Новогриева жака келип калдым. Новогриева, Перова. Кайсенчук заказда бербейт го. Заказ күтөлөндө. Так, мойра ушунда коюп койгом. Емгатничи, аэропорттор, Домодедово, Внуково и Шереметьево. Центрга түшкүм келбейт. Центрда кайсын күбөйт билесиңер. Күндүз ошон үчүн сырт жагында иштейли. Мойрен ушуну кичине күттүрүп заказ берет да. Кээде келет саң берип коет. Кичине күтөлүчү. Мен айтсам монтип кызыл жанып калса болобу, э? Мына келип карасам, фотоконтроль жанагы дейт. Миграционный карта суралат, э? Мындай сурачу менен эле го. Миграционный карта өтө элеби? Силерден да сурады эле? Эмне суроо келип атат, ошону сурап атабы? Меники августтун 4-ндө бүтөт экен да суроого. Ошону сурап калдым эле. Төлөн да. Лицевая сторона дейт. Миграционный сервистар чыгып койт. Могу заказ кылган 29 минут алып кетти го. 1093 рубль. Эконом тариф. Пропустить. Линия чыгалы. Фотоконтроль сразу эле окшойт. Мой районда башталат эле. Мой район менен иштей берейинчи. Центрге кирип алып, нары бер ташайт. Нары бер жөн ойностон. Мына кепер айтат. -20 болуп кеткен. -28 чейин кече мурда күнү эле бир жол жабылды эле. Аэропорт Домодедово барсам. Азыр эле кайсым берип койду. Аэропорт кайсым кетип атканда. Аны ат менен агып башка заказ ала коём, нормальный заказ деп ат менен кылсам жабып салбады жарым саатка. А бүгүн 1 саатка жапты. Приоритет көтөрүп салбай калды ошон үчүн. Так, бул жактан 4300 рубль өтөбүз. Берки прямой самозанятие менен домой басып келгем, адан 1000 рубль бар. Вокзал келген заказым. Индрайверден 1700 рубль заказым бар. Кудай берсин, нормально иштеп коюп турабыз, а? Saat 11'den 20 minut öttü. Camlar kişine sevilip geldi. Tamam, vereyim zakaz. Zakaz götülendi. Без кайсын эконом тариф. Рейтинг пассажира 5.00 дейт. 5.00 вообще жакпай калды. Фасте болушу мүмкүн. А фастенин дешевый заказ. Айлем барабыз. Берсе алабыз. Могу заказ алып калды. 25 минут. 30 минут өткөрүп түткөн. Айланып пробкаларда айланып отуруп 633 рубль келип калдык. Жарым саатка 633 рубль көрсөттү да. Фастенин менен сени коет, мен искация коеюнчу. Жок да, не возить больше этого пассажира. Барып күтөм, нары жылам, бери жылам, вообще чыкпайт. Кечке күттүрүп анан чыкты. Мой район. Аэропорт көрбөйт бүгүн, а? Мой район койгондо аэропорт көрсүлө. Заказ ждем тогда. Saat 7'den 9 minut уже пора отдохнуть деп чыгып калды. Проспект Мирада болсо. Сон болгон мечиттин алдында тургандар. Так, заказ бербейт го. Берчи заказ. Ол эми. Так, гибкиди күйгүзүп койдум, кайсен жакшы күйүп турат. Жакшыраак заказ алсамбы деп. Бербей аткан дагы. Так.
Sonuna mecit. Sonu görünetті. Bu dedim mi? Anlatken biz. Давай. Заказ бер, заказ барайын. Жөніне. Қайда бастан. Светофор красный көйді. Опа. Королевка 1.28 мен беріпті. Бар жоғылып жей. Болмақ біле. Нормальный заказ бербеді. 2 заказ берді. Минус 2 менен 4 приоритетті жоқ қылдым. 20 кай 1.21 менен береді. Кайжында жүкет тұрды. Алып алдымдан домой басып қойдым. Раменскийге. Пара дақыда жоқ қалды. Үйге кетерелчі. Так, туғаназ жаңа домойды бассам, наоборот қайра жақсы заказ береді ғой. 1.62 кайзентпен берді. 43 минутта келіп қалдық. 1773 рубль. Так, готово пропустить. Пара отдохнуть деп шыққан, үйге чейін 1 саат дейді, 60 километр дейді. Қой әнтпестен үйге чейін заказ беремін. Давай, заказ ждем. Бензин пока жарбынан ылдый етішіп қалды. Жақтазы Газпром бар әлі. Шол жаққа барып сабыр қылдырайыншы. Заказ бергенше. Так, Раменский жақта, мен үй жағымда Газпром мен Рошнефть бар. Очередь көпті. Андан бір Москвадан заправка алып кеткен жақсы. Раменскийде под Москва наоборот очередь көп ол жақта. Давай, бабозо, заказ бер маған. Раменскийге чейін, Жуковскийге чейін берсең де болады. Опа, 1.32 береді. Қаяқ қойып өткенім бұл, Алауыз. Әмей бияқтың артық екенді. Опа. Қаразы ұрат шықла осында. Біздің әттірі бергенде өтір жаным болады. Домой қыз заказ бербей атқады оғандар. Парада құптеп шығып қалған. Так, мен Лукойл алдында тұрам. Бұл Лукойлға білейінші. Бұл X-Line'ды алғаны келген өсті. Ошы Лукойлдан бұрын қажаймен жолыққамызда. Жолығып мол жерде көріп бұл машинаны. 2 жылдан ашып қалды. Бұйырса 3 жыл болайын олады. Декабрда 3 жыл болып шықырайлы. Бұйырса жақсы машина алды. Şu жерге келсем şu машинаны алғаны істей беремді. 900.000 рубль алғамыз. Kia Rio X-Line 1.4 объем 2018 жылы. Заказ готовлю. Так, туғанда үйге чейін что-то заказ бербейді қой, пайдаланбаз қойдым, аз домойды өшіріп. Пайдаланбастан береді деп. Заказ бербейді. Бүгінгі моғы келечек паркымен іштедім, аз бұл жақта 17 заказмен 11.230 рубль істеп тұрбыз. Нарқыдан ертеменге домой басып келген, ал жақтан бір заказым бар. Жана Индравиден бір заказ қылбадым әлі. Ал жақтан 1,5 мың дейік. 1000 рубль. Так, 11, 12, 13.700 рубль істеп тұрбыз. Тоғандар іштегенімізге 13 саат бұл шындай олып тұр. Машинам жүріп тұрғандачы. 13 саат істеп тұрбыз, 13 саатта 13.000 рубль істеп тұрбыз. Суман телефонды көрсетпелі қойына. Шол тоғандар аз еме пайдаланбазы қойдым үйге. Заказ берсе берді, бербесе жоқ. Осы музыканы қойып ақын үйге кетіп қалауыз. МКАДтың бойында тұрам да. Шоғыда МКАДтың түйіне тұрғызан заказда бербейді. По МКАДты көрсетеді тазыр. Шондай тоғандар бүгін күнгі 4-2023 жыл деген там 2026 жыл бүгін 23 июль тоғандар. Шаршап қалдым оқшайды. Так, бүгін шындай болды еш. Дембіріз ертең шығас, ертең пятница. Ертеңді ертерек шығыс керек. Шындай тоғандар, эконом жана детский тәртіпті жұмыс шындай болады. Бірізде кейінгі видеодан көрішкенше, видеоға лайктамазы, комментарийден жазған ұмытпаңыздар тоғандар. Мағалығын поддержкаңыздар болсын. Шылана тоғандар, кейінгі видеодан көрішкенше, аман-жалта жолғайлы. Видеоны үшімен бүтіріп қойырайын. Дәлше заказ алсам, алдым албасам пустай кеттім тоғандар.
Баарыңыздарга салам алейкум.